Kanonye bifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi, turi mu gicamunsi rero cyo ku itariki rwose nyamuneka zigera kuri 26 z'ukwa cyenda 2025 bakunze rero baruhuka empaya. Birumvikana rero turagarutse mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye ndetse tubabwire uko situwasiyo ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Sindi butinde rero by'umwihariko murabizi ko rwose nyamuneka twebwe hano dukubita tubangura, ndaza gukubita mbangura kugira ngo amakuru nze guhita nyinjiramo mu buryo bwihuse cyane, ariko nje kuyinjiramo mbanje no gusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira rero ari benshi kuko usanga bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Congo, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, South Africa, hose tubahe ikaze tubikuye ku mutima. Badukurikira rero by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, tubahe ikaze nyamuneka, ariko kandi rwose tubasanga ariya mu ntara gatandatu diaspora, mu Bubiligi, mu Bufaransa, tubasanga mu Burayi rwose, ku mugabane w'Uburayi, tubahe ikaze aho bari hose. Byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu byongeye gukara, by'umwihariko rwose uwitwa Reverien Ndikuriyo nyamuneka ibye byamaze kuba biba gatera nzamba. Uyu Reverien Ndikuriyo rero akaba ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nyamuneka, ariko noneho ibiri kugenda biba byo byamaze kugaragaza ko ashobora kuza by'umwihariko isaha ku isaha kweguzwa cyangwa se kuba yakirukanwa ku nshingano ze zo kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, kuko n'umwe mu bantu barimo baravugwaho ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru muri rusange. Turaza kubyinjiramo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mugabo. Turaza kugaruka ku makuru agiye atandukanye by'umwihariko akomeje kugenda avugwa aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni amakuru rwose navuga ko arimo aragenda rwose ageraho 5/5. Muraza kunyemera ansimbukiye mu bice rwose bya hano Bujumbura, mbabwire yuko ari umujyi kugeza amagingo aya isaha n'isaha ushobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bigiye bitandukanye, babwire yuko rwose ubu tuvugana mu bice rwose bya hano muri Coline Mujejuru amasasu menshi naho yongeye kuhimvikana. Benshi bati rero birashoboka kuba igisirikare rwose cya M23 cyamaze kuba kigera muri ibi bice. Turaza kubyinjiramo tuve imuzi n'imuzingo cyangwa se Red Tabara. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, uko amakuru ahagaze ariho n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyemera dusimbukire by'umwihariko nkano mu bice bya za Coline Mujejuru, Coline Murangara, tugende tuba updatinga tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Hari amakuru arimo agenda aturuka mu bice rwose by'ahitwa muri Walungu, ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari birimo bituruka za Shabunda. Hari amakuru arimo agaragaza ko inzibira imirwano ikomeye cyane, ibitero bikomeje by'umwihariko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Byose tugiye kubyinjiramo mu mujyi wa Uvira, uraza kumenya uko situwasiyo ihagaze ndetse n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye tugiye kuba twinjiramo mu buryo navuga ko bwihuse 5/5. Rero kuri hoteli wakora subscribe, nta kindi usabwa, kora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu tujye tugenda rwose tubyinjiranamo mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Munyemere mbabwire yuko ubu tuvugana ibitero nubwo byabayeho by'indege hano Zanzibira, ariko ari ibitero kugeza amaginga ya bitagize icyo bitanga, kuko nk'ubu munyemere mbabwire yuko ibi bice bya Zanzibira ubu tuvugana ni ibice biri strategique ndetse ni n'ibice rwose mu buryo mwese cyangwa ubundi M23 ishobora kuza gukomeza kuba ifite 5/5, bishobora kuza kuyifasha no kwerekeza by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bya za Kisangani. Nibyo biri kubafasha hano za Shabunda, nibyo biri kubafasha mu bice bigiye bitandukanye. Urumva yuko rero ko byagenda kose ibice baraza kuba bagoma babifite kugira ngo ibintu bigende neza. Umutwe wa Force Intervention Brigade, ubwo mu magambo ahinnye ni FIBA, ni umutwe rero wa mbere w'ingabo z'umuryango w'abibumbye wemerewe kugaba ibitero kuri muntu wese ufite
ibitero. Kuri ubu rero bafite umuyobozi mushya, bafite umuyobozi mushya rwose bamaze kuba babagezaho, bamwita Major Alexander Musangula, umaze iminsi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'izindi ngabo zigize uyu mutwe zimaze ibyumweru bigera kuri 2 nyamuneka bamaze kohereza. Nyuma mu kanya gato rero gashize amaze kujyana ikiganiro by'umwihariko na hano rwose n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yanasobanuye ubutumwa yahawe na FIBA, ati njyewe nka komanda mushya nk'uko yabivuze, ni komanda mushya, ingufu nshya, ninjiye mu butumwa n'ingufu nshya, twiteguye gukora inshingano zacu tukamenya kurinda abaturage bubatse cyane kubera ko intambara zimaze igihe kirekire. Rero dufite ubushake bwuzuye bwo gukora akazi kacu dufatanyije n'ingabo zose za MONUSCO na FIBA ziri hano. Yakomeje avuga ati kandi tugiye guhangana n'imitwe y'inyeshyamba yajengereje abaturage, aho yagize ati ikindi cy'ingenzi ni uguhangana n'inyeshyamba ku rugamba, ingufu zo kurwana kugira ngo bareke abaturage bakomeze imirimo yabo buri munsi. Yavuze ko kandi ukurinda abaturage bikorwa n'abasirikare gusa cyangwa gukoresha gukoresha imbunda, ahubwo hakenewe ubufatanye hagati y'ingabo, abaturage n'abantu bose kugira ngo bagarure umutekano w'abaturage. Anagaragaza ko imbogamizi zitandukanye zatuma ari ngombwa kugira ubufatanye n'inzego zigiye zitandukanye kugira ngo umutekano ubashe kuboneka. Ati hari imbogamizi zimwe na zimwe, aho muri izo imbogamizi zimwe zikomeye ahantu ahanini abasirikare baba bake, ndetse kandi imiterere y'imihanda ikatugora, ariko ibyo byose tuzabicamo kugira ngo umutekano w'abaturage ugaruke. Ayo ngoko rero murabyumva mwagatswamo, murabyumva ibi bintu ntabwo ibintu byoroshye. Tuve kuri no nkuru nyamuneka, nababwiye ati amakuru ni menshi. U Rwanda rwamaze kugaragariza Loni yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyamuneka ikomeje gukoresha imitwe yitwaje intwaro. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe wagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igishyize imbere umugambi w'intambara, nubwo imaze iminsi 3 isenya u Rwanda ndetse yanga n'amasezerano yose yasinyanye n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi murabizi cyane. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yabigarutseho kuwa gatandatu tariki ya 26 Nzeri, ubwo yagezaga ijambo mu nteko rusange ya 80 y'umuryango w'abibumbye. Yavuze ko kandi nubwo muri Kamena uriya mwaka u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano y'amahoro, bitagezwemo uruhare, nta miyoborere ikomeye bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubumwe na Amerika cyo kimwe n'ubuyobozi bwa Katari. Nyamuneka ibi byose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murabizi nta kimwe yubahirije. Minisitiri rero Nduhungirehe yagaragaje ko Kinshasa yarubiye gukomeza gukorana n'umutwe wa FDL ndetse n'abacancuro b'anyamahanga, abo bakomeje rwose kudindiza ishyirwa mu bikorwa by'ibiganiro cyangwa se by'amasezerano. Ati kuva aya masezerano yasinwa, umusaruro wayo wanze kugenda neza, wagiye gake gake, mu gihe inama zitanga icyizere zikubera Washington mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa by'amasezerano yasinwe muri Kamena Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibireke nako ibyubahirize, nubwo ikomeje kugenda igira ibyanga. Minisitiri rero Nduhungirehe yamaganye imitwe yitwaje intwaro ya Kinshasa, akomeza kugaragaza ko guverinoma y'igihugu igomba kureka by'umwihariko gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, igakora ibintu biciye mu mucyo. Tanze kandi impuruza ku barwanyi ba Wazalendo basanzwe bahabwa intwaro na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakanatozwa abari kwica abaturage mu midugudu igiye itandukanye ndetse bakanabatwikira n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bayidawe ibyo byose arimo agenda bigaruka avuga yuko ari bimwe mu bintu bishobora kuza gukomeza kudindiza ibijyanye n'amasezerano muri rusange. Muvandimwe ariko genda kamwakiye muri ibikoresho byo mu nzu, harimo igikapu cyari kirimo imyenda y'umugore ni umugabo, kandi
ngo batwara n'ibikoresho byinshi cyane. Ngo si ibyo gusa kuko kandi ngo batwaye televiziyo, ubundi kandi ngo banamwaka amafaranga agera ku 400 y'amanyekongo yo kumucungura. Ubuhamya rero twahawe n'abaturage bari baturiye urwo rugo, abantu bitwaje intwaro muri iryo joro bavuze yuko binjiye kwa Bienveni bamutwara ivarisi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, mbere yuko biba inshuro nyinshi abanyamurenge barimo baragenda bangwa ubunuka hariya muri biriya bice ndetse bakanabavutsa ubuzima. Ubuheruka kandi hari undi binjiye mu rugo rwe baka abantu bose bari muri urwo rugo amatelefoni ndetse kandi banajyana inkweto. Uretse abo kandi hari n'abandi bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye. Igitangaje bakakubitwa babwirwa ngo ni Abanyarwanda, mu gihe ari Abanyekongo kimwe n'abandi bose, ariko Abanyamurenge hano rwose bavuga ko ari Abanyarwanda by'umwihariko bari muri iki gihugu. Ubwo rwose nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi. Ikindi kandi kirimo kiragaragara muri iyi karitsiye ya Songo ni ibice navuga ko kugeza amagingo aya icyitwa Wazalendo ziri kugira gutya zigaturika mu misozi igiye itandukanye, zikaza zikamerera nabi abaturage rwose bagahonyangwa ku rwego rwo hejuru, amasasu menshi akararavuga. Nyamuneka buriya biragoye kugira ngo amasasu menshi araravuga wowe usinzire, ntabwo ibyo bintu bibaho. Amasasu mu gihe avuze uko byagenda kose w'amaguru ugomba kuyabangira ingata ugakuramo akawe karenge. Abaturage rero mu majoro rwose ngo barara biruka, reka sinakubwira, ngo barara biruka rwose basimbagurika bavuga bati Imana yonyine nicyo kintu kigomba kudutabara, nawe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaradutereranye. Gusa uwitwa General Sultani Makenga we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na Wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanza nyingiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri murabyibuka mu mwaka wa 2025 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usamba mu mujyi wa Uvira uzambijwe na Wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero ntikozwa no gukorana n'ubuyobozi cyangwa se gukorana na Wazalendo amaoperasiyo n'iperereza. Amakuru rero dufite nuko ibi byose ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier, bakaba banamushinza kwanga Wazalendo, nubwo AFC nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunekira AFC 23. Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'Abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo. Nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC, Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha ugukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita. Ibi rero muri Uvira ngo nibyoroshye na gato, kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba Mayimayi bari bamanutse kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo, ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose Wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye Wazalendo karahava, uburyo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare.
ibi bintu ntabwo byoroshye kuko Wazalendo bazi imisozi barwaniramo kuko bahamaze igihe kirekire. Muri iyi mitwe rero ya Mai Mai ni amatsinda abarizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda mubyumva. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri Wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge nuko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare kabisa. Urugero rero nka Rene Itongwa wahoze ari umunyamuryango wa FARDC witwa William Yakutumba, uyu nguyu rwose yahoze ari uyoboye umutwe wa CPC ndetse uri no mu gihano cya Loni, ngira ngo ibi murabizi. Hariho kandi na John Makanaki Kasimbiri umaze igihe kinini mu misozi ireba Uvira kandi yanga cyane, witwa General Kasita umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse akaba ndetse na Kashumba Nyerere nawe murabizi yuko uyu mugabo kuri amatsinda yose ya Wazalendo muri Kinshasa, ndetse wanga nawe urunuka uwitwa General Kasita. Igisasu rero umujyi wa Uvira wamaze kukibona kizawuturikana n'aba Wazalendo bamaze kwigira akarakajya. Ikindi kandi leta yumvikana ya Wazalendo ivuga ko nta kintu nta kimwe kigomba kubahagarika usibye uyu mujyi wa Uvira kubarekera. Icyo nicyo kintu cyonyine babona gihari. Mu gihe umujyi wa Uvira rero batawubarekera, nyamuneka abataramu bavuga yuko ibi bitazigera bihura, bitazigera bivamo, bitazigera rwose bihira FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo. Ubu rero ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyamuneka kirahejwe, nta kintu na kimwe cyemerewe kuvuga ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nta kintu na kimwe cyemerewe gukora ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubwo nyine icyitwa koalisiyo nyamuneka niyo navuga ko iyoboye mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubwo rero nyamuneka ibintu mumenye ko byamaze kuba bikara, ariko kandi abifata indi ntera. Ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Tuvuye hano rero by'umwihariko n'ubundi turacyari mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko munyemere babwira yuko ahitwa Kalamabenge amasasu menshi nyamuneka yongeye kumvikana muri ibi bice, ndetse akaba ari amasasu by'umwihariko navuga ko akomeje kugenda afata indi ntera. Amasasu menshi akomeje kumvikana gusa muri Uvira. Ubu tuvugana nubwo amasasu menshi akomeje kumvikana, ni nako abaturage nyamuneka amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Ubu tuvugana rwose amakuru mfite nuko abenshi bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. FARDC rero n'igisirikare cy'u Burundi ngo bongeye kugaba ibitero bya drone mu baturage ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo. Ayo niyo makuru rwose ndimo ndakira, yenda iyi nkuru reka nyinjiremo. Ibi ryatangajwe rero nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 babicishije ku rubuga rwabo rwa X, bavuga ko ku mugoroba rwose wo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri bagize gutya bakagabwaho ibitero. Ubwo ni tariki ya 8 n'iya 9 n'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDL ndetse na Mai Mai Wazalendo abacancuro n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero rero cy'urugomo rudasanzwe ku mirongo yose y'urugamba. AFC rero ivuga ko ibitero ngo byateguriwe mu Uvira ndetse no mu mujyi wa Bujumbura, ndetse byibasira n'uturere by'umwihariko tugiye dutandukanye, aho hakoreshejwe imbunda zitandukanye ndetse na drone. Ihuriro rya AFC rero M23 ryatangaje yuko umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga nyongera gushimangira urwo umugayo nuko banditse umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga bongera gushimangira kurinda abaturage ba civile by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo bongere kubaho neza.
ubwo rero rwose birumvikana yuko nubwo ibitero bya drone bikomeje kugenda bibaho, nako icyitwa intare zasarambwe nyamuneka zikomeje kugenda zikanira zivuga ziti Tshisekedi ntabwo ibi bintu biri bukorohere, ntabwo ibi bintu ushobora kubikora ngo tugukundire. Imirwano rero ubwo ikaba ihereye aho ngaho ica ibintu hagati ku mpande zombi, icyitwa igisirikare cya M23 kigatangira